دور آمیدی به هبونا برهمین خمالی یاب دولمنده گبدهان جورن خوارنین کردواری دهین دناوا بازاران دا. اجبرهند دنها دا حزکا زور لسر برهم نافخو هیا اوت اف سالا دا جورن وان برهمان زیده تر لحاتیه. که باشه برهم نافخو برف زیده بونه چنو خواستوی جی زیده تره. برهم نافخو با صحت گلد باشن. امشی من اما درمانت کردی همیش برهم نافخو تینا چی کردن مگلک برهم نافخویت هی میگه عالم خاصه که زیده و سر هیچ در و شناف دو یعنی بکو بیشش کردستانش در و کردستانش او بگرش عرباش اروپاش همی جهات قصا ویرد کن بو اوان کرستت خالنه اوت کردواری بخو ببن گلک جخلکی پارێزگehên herêma Kurdistanê û nabarasta Iraqê seredana vê deverê dikin ji bo hindê berhemên navxwe bi destxwe vebînin ku niha da bi dehan cûr di nava bazarî de hene. Diriyo xelkî evê qest tomet ka nabarasta Iraqê û nav Kurdistana me jî da pitir xelek hezo li ser wî tiştî heye ev em bêniyê siruştî. Gelek tişt jî şwana wekî tirşotiya û şirînohiya û ketkê hejîro û sawko hejîro û sawko helîko يعني جوريتو قالك هكا از بيجم يعني بتريو خلقي حاج في نوع تشتيت كات افي سروشتي بيت اف سالا جیاواز سالن بوری هاولاتیان برهمکی زیده خمالی کم کریه کو گلک جوان خارنان بو چارەسەریê nexweşan jî dihêne bi kar înan. Dildar Arif Kursat News Amêdiyê.